clear tu le ngai thatu zong zong te chibai le vek kule zoram arsilian reverend chow thoma kan chanta theologian le ziak tular reverend chow thoma ram hlun veng lai chu nili thakhat sang ni somni pali ninga ni zandar som le minute somni khan Ebenezer Medical Center a lunglam thalo hat ataka wangin a boral ninga thakhat sang ni somni pali zirtop ni chuna vui turani Reverend Joe Thoma hi Paul Hrang Hranga ni na poi mo tak tak chelmek tuania wanglai ni chanchin buwa kalam ni sania Mizo Academy of Letter chanchin bu thu le hlatia editor ni lai me kani Reverend Joe Thoma hi ramle nam ko ran nun vmm tuania ziak mi tha le endik tulang sar le huaisen takania zofa ten arsilian kanchan tamai hi awiyom tak mek mewani ole tun tuma chuan Reverend Joe Thoma boral chungchanga kan milar ten an ui thu social media lama an zia hi ilongai thlangu khai Zo Inspiration Foundation zanin January nili sangni somni pali zandar somle minute somni vel khan Mizo theologian le ziak tular Reverend Joe Thoma chuan ha takin Ebenezer Hospital aizola chatuan ram min pan sanani puchowa hi zaninda rukhan Ebenezer Hospital da lu ni in anna azwal ema wangin ICC wa an admit ngala doctor le nurse ten theitop chwama se anunna an chan zo talawani hetite thuta puchowan min kalsan hi Zo Inspiration Foundation chuan kan uin apoi kan kitak zetani a kalsana chung le khatte lalpan thlamuan mol ro se Zanrei Noi David Silo Kawa ui che em kan khotlang politics le kohran kalphung thleng hian i hlua sin mole principle ngetak nei ini na hi ani choi moi tlak chu kan ti ho zelang chu ti mek lain ti hian in ti thut zela affair lo thin khop mai kan mamon na chele i tangkai na hi voi le khata kan soi thut kim thiam lo ka ui vong vong che ikal nom sabik si Ifisel viavin kahriasin mole sinot kalphung fu tok lo thlenga ton hriat ziak phiar ngam politician lem hle dim du hlek lo kopa pahwai sen idam lai khan central vai minister laka tot lo puan kan phal rai satli ai chuan lam mola ba tir kha i phu chianga sin pu chuwa thuama ka ui zia hi voi khata ka soi fel mai theidon lo alo vetla thi mizo ni na angin kong tin renga backup ani top mai ikal san takte chunglamin thlamuanin ompui roseti in katha ma sapotang che o laldu oma chief minister zofa ten kan thei hil to lo tu rongbol tu chuanom tak Reverend Joe Thoma chuan chatuan ram min pan san ta ti kalo ria kei chau ni lovin Mizoram mi puite min thong hlein ka ria lekha azirlai tanga mi taima chung chuang Bible zirbing na lam mithiam big le zirtir tu en ton tla kania alekha bubwa sai zo tong Bible dictionary phei hi chu zofa ten kan kalsan thein ari nom to lawani ram le khotlang nun vei tu ziak tular le chuanom taka niboka tu na po hian Mizo Academy of Letters chanchin bu thu le la editor ni mek le wanglai ni tin chanchin bu kalam ni sani thil thania a hriat chu huai sen taka zirtir thin mi in vongfel takani a ai o zo tur hi anwang don hlein ka hria a chanchin hi zofa ten kan la soi fo don ani a kalsan tak anupui fanaute pathian in thlamuanin ompui mol ro se lal hing lova mar Mizo paro puizinga mi Reverend Joe Thoma aliam tamai hi ka ui takzitani ti mai lo chu soi turawang wanglai ni lama ka tho chung khan kum somzet kalam ni sani mana ahun taka athu zika thelu zat zata atlai ve ngai lo kanpa terwal ma ni se kanin kom ve fowa seminar talk show le chiani thani apo kan ti dun fowa minghet le ngai dan fel tak nei mi ani tum kha chu TV program pakhata kan ti tlanga kan subject kha pathian thu lam hoi ani mi alowa nima sela pastor thirna tangin ngai nom tak mai na ron soya
ati dan pa ngain a in buat sei tha hle tia chiang mi thiam ani le pastor ani hi achezia athu soile athu zia ka mu mai the ni lova pa in vong fel tak patai mani riat na tha mi hriam mi huai sen dik nia ria chu wantlat mi dik lo nia a ria ta taka dongam soingam lo nei lo ti hial khopa dik na duani tu na chuan tai matak le huai sen taka azui thin pa ang chunga a cholta van nei thanga pu chowa chu a hmun ruak awa zau don te rengem awiom tak zetani thuak phim mi principle nei diklonia hriat huai taka din puingam ko than ban poimo thu soile ziak manga zofa te kong dik ko mu tura thanem ngai na le huai sen na nei kop reverend chow thuama ire ta dai mai tur hi awa hil hai thak don takem thlamuang takin pa ang chunga chol molang che Dr. Lalmal Soma Reverend Chow Thuama kawahan ui te lul che em ke sap danga Reverend Chow Thuama boral thu ka lo hria apoi ka ti in ka ui tak zetani hun rei tak izunna lama kan thopui wanglai ni kalam ni sani renga kanin ngai na ve viau mai mizo fakhin zinga chuanom le langsar akal na lama mi bik kan chan ta hi apoi ka ti hle akal san ta ka chung te pathianin ompui mol ro se mizoram le namtan reverend Chow Thuama na tho hi soivek se na ni lawang pathian thu hiat na lama mi chung chuang ani ya ziak mi ro pui ani bok reverend Chow Thuama hi pathian ta na mi thahnem ngai po than hum hal tu ram mangai le ve em tu ani Robert Laldu Zwala kami ngai hlut em Reverend Chow Thuama thamuang takin cholang che thil poimo hrang hranga kanin beve zau zau thina karin lo ang dain bia ka ha dam thin mani Christian Chalai Chanchin bu editor ka ni ve lai khan article jak turin cover bia a boydon te reng nen phur jok om takhian min lo changa athu ziak email hian min ron thona edit chu soilo chun han khat po kan ti dang lam angai lo mai ni lova kan ti dang lam ngam lo top zo kani chu ti khopa thu le hla a kan ngai san le da san em chu ani tum khat chu kan thian pa te ko ka thu min ron angin Sunday night sharing nei puyetan covid lai khan ka bi a alo lom thiam maya keini program mai po kan soma wanga lom zok om takhian a om thiama kha khan paru pui tak ani na atilang chiang maya kangai sang tatul tulani ama ero chu internet connection problem alo nei lai ani ya anma ni ina life income mai te rem chang zok se poi ati lo zok thu te min hrila ma se covid lai ani wangin hanin pan rem chang silova hun rem chang anei turin thu kanin thla ta ni covid are nuwa po ama duang zok online ni lova mun le muna SNS mana du zo kanga ti mai kha thaberin ka hria ama ero chu tiang tur chuan keima lam hian ka du thu sam khol ka nei si lo wangin ka kom mai theilova khol pa ngai deute ka nei huna kala kom ve nge yang ka ti ril ru reng lain hetiang hian chatuan ram min lo pan san ta thut mai sia poi ka wa ti te lulem ama hi ka ui tak zet bokani thamuang takin cholang che Rosie Dian K Singer Rosie ke rim sang pui kavan ui tak che em kapu soi ngai na ka hrelo nang ang mi thiam le mi huai sen thil chik mi le ko than le khotlang khalngil thin tu kanramin kan chan che hi ka ui wong che thiang zaw na le da za na in zoi ya mun lai luma lu mek huai sen taka soi chuaka do thin tu ini I Facebook status te ringot po hi mizo namtan ro an tlingani I hlut zia hi kan la hedon chawani ka le khabuzia min ngai hlut puya hun ser min man sakna thalak pani na hian ka thang che kala phal lo che sin le nang hi chu kumzatam zofa te ta na dam tura ka o thinini phal lo tak chungin mang thale kapu zoram chaniral te Reverend Dr. Chow Thuama kabhan ui ngoi takem
thin lung angor nging dot the lom le he athala khi aman min lo thon ania anek ta hi in me a in ti in alohon saktu hne na thalak po hi lo thon ve turin min ti nge kha ni a he thalak hi katan chuan a hlu hle ani ikal na tura awanangel ten thakhongin lo huang mol chero se kapu ami thiang him te thi na chu lalpa ngai chuan hlu takani samza som paruk chang som panga